إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barcha maqtovlar, donlovlar Alloh subhanahu va taolaga tegishli. Biz uni g'ana maqtaymiz, ondan g'ana yordam so'raymiz, ondan g'ana yorliqovni yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, g'amallarimizning nosharidan Alloh subhanahu va taolaga sığınamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Şahidlik biram, Allah'tan başka hiçbir ilah, ibadet kılına turgan, tabına turgan zat yok, yolg'iz ol, onun tengdashi yok. Hem şahidlik biram Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu hemşisi. Ona, onun ehli beyti yakınlarına, sahabelerine, tebiğinlerge, hem onların yolun devam etmişi barcha mümin Müslümanlarga Allah Teala'nın rahmeti hem mağfireti olsaydı. Allah Teala bizge sanat bitire olmaslık bir köp nimetler bergen. Bu haqda Rabbimiz İbrahim suresinde bulay degan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve ataakum min kulli ma sa'altumuh ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Hamul Allah Teala so'raganlaringizni barchasini berdi. Agar Alloh taolaning sizga bergan ne'matlarini sanasangiz, hech de sanab bitira olmassiz. Shundoqda kishi gunoh qilib ne'matlarga shukr etmaysa, o'zine ko'p zulm etishi, ham ne'matlarni tanimaysa, kufrlik qilishi. Eng ulug' ne'matlardan imonda bo'lib bir Allohga ibodat qilish. Yana ulug' ne'matlardan vatanimizdagi iminlik ham tinchlik. Bunun qopma qarşısı her gün özünün canın, gailen, balaların, tuğanların, malın üçün korkup yaşav. Eğer İslam tarihine ihtibar etsek, birinci Müslümanlar Mekke'de nef şunday halde bulalar. Allah Teala onların hallerini tasvirlab bulay degen. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Allah Teala aytadi: Ey iman keltiruvchilar, Mekke müşrikleri arasında yaşagan vaqtda az ham kuchsiz bo'lug'ingizni esga tushirig'iz. Bu vakitte kişiler yani müşrikler sizni tutup alır deb qo'rqaydingiz. Ham Allah Teala sizga sığınır o'rinni berdi. Yani Medine'ge hicrat qildingiz. Onda ko'shinib ketib tura boshladingiz. Yana u sizni oz bo'lsangiz da Badr sug'ushida o'z yordami bilan nig'itdi, ham halal yaxshi rizqlar bilan rizqlandirdi. Bu ne'matlar siz shukr etsin uchun berildi dedi. Bizde bugungi kunda elhamdülillah tinchlikda ham iminlikda umr etamiz. Rizqqa muhtojlik kechirmaymiz. Tirishgan kishi mo'llikda, boylikda yashab ne'matlanadi. Magar elimizning tarixida turli shurlar bo'ldi. Din tutuşlarga qisqinqilik, turli sinovlar o'targa to'g'ri keldi. Bugun elhamdülillah onli problemalar yo'q. Har bir tilagan, har bir kishi kim tili ama dinni öğrene olar, mescidga yürüye olar. Bu nimetler için biz Allah Teala'ga şükür etirge tiyişlimiz. Tinchlik ham iminlik nimeti ul indi Allah Teala'nın zo'r nimetlerinden. Ham onlarni Rabbimiz Quraysh kabilesine de bergan edi. Bu haqda Allah Teala Quraysh suresinde aytgan: Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
Allah Teala aytgan, Quraysh qabiləsinin birləşib iminlikdə yaşaulары üçün, birləşib iminlikdə qışın Yemen'e, jayin Şam'a, Suriye'ye səfər qılları üçün bu iki ayet Quraysh qabiləsine verilgen nimetlerini beyan eder. Onları Allah Teala devam etib aytgan, şulay bulgaç sanap getirgen nimetlerge şükür etib bu yurtның, yani Ka'batullah'ның Rabbisine ibadet kılığız. Ул Allah аларны ачлыктан куткарып тук кылды, һәм аларны һәр төрле куркынычлардан имин кылды, дип Аллаһ Тәала әйткән. Мәшһүр тәфсир алимы Фахруддин Ар-Рази әйткән, билегез ки, ниғмәтләр ике төрле була. Беренчесе зарардан кутулу. Зарардан кутулу турында Аллаһ Тәала Фил сүрәсендә бәян иткән. Ничек Аллаһ Эфиопия патшасы тарафынан куелган Yemen'nin әмире Абраханың 60 мең сугышчыдан һәм унлап филдән торган гаскәрен юкка чыгаруы. Зарардан кутулу борынгырак, шуның өчен галимнәр зарардан кутулу кешегә ваҗиб, тиеш дип әйтәләр. Икенчесе файда килү. Бу хакта Аллаһ Тәала Курайш сүрәсендә бәян кылды. Галимнәр файда килү өчен тырышу ваҗиб түгел, тиеш түгел дип әйтәләр. Шушы ике нигъмәт Курайш кабиләсенә бирелде. Yani Allah Teala'ga Rabbularına ibadet kılsınlar diп sondan indi аларга buyuruldu. Yani zarardan kurtuldular, hem indi аларга fayda kildi. Allah Teala аларга şuшы nimetlerini birdi. Kayber tefsir galimleri aytganlar, Mekke ahilleri savdogarlar bulganlar. Алар kışında jayında savdo üçün seferde yürüyorlar idi. Bu vakitte Arap kabileleri bir-birisi bilen tınış yaşamaganlar, ona qaramasdan bir kimde Mekkelilerge, Kurayşlilerge hücum etmegen. Çünkü onlar, yani Kurayşlar, Araplar üçün haram bulgan Mekke ahilleriydi, Mekke'de yaşileriydi. Mekke'ni ululav sebeple onda turuşu kişilerge yavuzluk kılmıyorlardı. Bu sürede Allah Teala Kurayş kabilesin şu nimetlerge ihtibar edip, Rabbuları Allah'a şükür etirge, ona ibadet kılırga çakırdı. Tınışlık hem iminlik nimeti bilen birlikte Mekke ahillerin Allah Teala açlıktan da tutkardı. Açlıktan onlar intikmediler. Mekke halkına verilgen nimetler ise İbrahim Aleyhisselam'ın duasının jimişidir. Rabbimiz Kur'an'da bu hakta bulay diyen. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Hem müşriklerinin isine düşür, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin isine düşür, şu vakitini İbrahim aleyhisselam etti. Ya Rabbim, bu Mekke şehrin imin kıl, hem Allah'a hem kıyamet gününe, ahiret gününe ışanmışlarını türlü jimişlerle rizıklandır dedi. Allah Teala etti. Kafir bulganların da rizıklandırırmın, lakin onlarını az gına, yani dünyada gına faydalandırırmın, sonra onlarını ahirette ut gazabına kaytarırmın, nindi yaman kaytarlaşak urundur deyip Allah Teala Kur'an'da getirir şu İbrahim Aleyhisselam'ın Kurayş Mekke ahiline, yani Mekke'ye dua kıldığı turunda. İminlik hem rizık bulu dünya nimetlerinin asılını teşkil eder. Onlar bilen can tınışlığına hem kılın rahatlıgına erişip bular. İminlik hem rizikka, iman hem gıybedet üstelse, iki dünya bəxtine eriştin degen söz. Hidayette bulur için iman hem bir Allah'a gıybedet gerek. Kur'an'da bu hakta bulay deyilgen. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. İman getirip de imanların zorluk işleri bilen koplamağanlar, mine onlarga Allah azabından
иминлек булыр һәм алар туры юлдан барырлар. Имам Ахмадта риваят ителгәнчә, бу хадис, бу аят сахабаларга авыр булган. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга алар әйткәннәр: "Я Аллаһның илчесе, безнең кайсыбыз үзенә зулым итмисең" дигәндә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Бу аятның мәгънәсе сез уйлаганча түгел. Бәлки Луқман улына: "Я бунайя ла тушрик биллаһ, иннаш-ширка лазулмун азим". Я улым, Аллаһка ширк кылма, ширк ул зур зулым дип әйтүе кебек. Чынлыкта бу ширк дигән. Яни Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадат кылу, аңа ширк кылмау, әгәр кеше кылмаса, ул үзенә зулымлык кылмаган була. Андый кешеләр инде Аллаһ Тәгаләнең газабыннан имин булырлар һәм инде һидаяттә булырлар. Кем тынычлыкта, иминлектә бу кеше бик мөһим нәрсәгә ия булды дигән сүз. Тирмизидә, Ибн Маҗәдә Убайдуллаһ ибн Мухсин радиллаһу анһудан риваят кылган хадистә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбиhi муафан фи jasadihi, индаһу qūtu yawmihi, факааннама хīdat лаһу ад-дунья бихидāфīriha". Кем иртән тыныч күңел белән торса, тәне сәламәт булса, ашарга көндәлек ризыгы булса, аңа бөтен дөнья бирелгән кебек булыр дигән. Иминлекнең юкка чыгуы кешенең җанына куркыныч янау иң улы фитнәләрдән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына фитнәләрдән сыйнырга кушкан һәм Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарга буйрган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Та'аввазу биллаһи минал фитан, ма захара минха ва ма батан". Ашык һәм яшерен булган фитнәләрдән Аллаһка сыйныгыз дигән. Һәм сахабалар: "Наъуду биллаһи минал фитани ма захара минха ва ма батан". Ашык һәм яшерен фитнәләрдән Аллаһка сыйнабыз дигәннәр. Бу хадис Имам Муслимдә китерелә. Зәйд ибн Сабит радиллаһу анһу риваят кылган. Шуның өчен сахабалар да алар инде үз ватаннарында фитнә килеп чыгуыннан куркканнар. Хузайфа ибн Яман радиллаһу анһу әйткән: "Без Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу янында идек. Шунда Умар радиллаһу анһу сораган: "Айюкум сами'a Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллама язкурул фитан?" Сезнең кайсыгыз Аллаһның илчесен саллаллаһу алейхи ва салламның фитнәләр турында сөйләгәнен ишеткәнегез бар диде. Кешеләр: "Нахну сами'наһу", без ишеттек дип әйткәндәр. Умар радиллаһу анһу алардан: "Ла'аллакум ta'нуна фитнатар раҗули фи ахлиhi ва җариhi". Сез мугайен кешенең гаиләсе һәм күршесе белән булган фитнәсен күз алдында тотасыздыр дип сорады. Тегеләр: "Әҗәл, әйе" дип җавап бирделәр. Шунда Умар радиллаһу анһу сүзен дәвам итеп әйткән: "Тилка tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqa, walakin ayyukum sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru allati tamuju mawja al-bahr". Ул фитнәнең гөнаһын намаз, ураза, садака җыя дигән. Ләкин кем Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның диңгез дулкыннары кебек күтәрелгән, купкан фитнәләр хакында ишеткәне бар дигән. Хадисне риваят кылучы Хузайфа ибн Яман радиллаһу анһу әйткән: "Шул чакта кешеләр тып-тын калдылар. Һәм шунда мин дип җавап бирдем" ди. Хузайфа радиллаһу анһу әйткән: "Мин ишеттем Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям шушы сүзләрне әйткәнен. Фитнәләр кеше күңеленә юкә чыбыкларыннан ясалган чыпта кебек чыбык-чыбык бер-бер артлы килер. Кемнең күңелен фитнә җәлеп итсә, аның калбенә кара нукта куелыр. Кемнең күңеле фитнәне инкар итсә, аның калбенә ак нукта куелыр. Хәтта ике төрле калып, ике төрле йөрәк булыр" дигән. Бер кешедә кир тормаган шума таш кебек ак, чиста, саф йөрәк булыр. Аңа җир һәм күкләр торганчыга кадәр фитнә зарар итмәс. Икенчесе кара-соры түнкәрләнгән йөз түбән капланган савыт кебек йөрәк булыр. Ул яхшылыкны белмәс, бузыклыкны инкар итмәс, иллә мәгәр үзенең нәфсе теләкләренә иярер. Хузайфа радиллаһу анһу
senin bilen onun arasında, yani fitne arasında biklengen kapka var. Ol vatılırga tıra dedim deb aytdim. Ömer radıyallahu anh şunda aytdi, ol vatılır mı? Tezrek cevap bir, eğer aşılsa onu kiriden düzeltip bulur idi deb aytgan. Huzayfa radıyallahu anh aytgan, yok ol eshik vatılashak, ol eshik o'tirilashak yoki ulashak ilk kishi. Yani Ömer radıyallahu anh fitnelerini tutup duruşu kapka bulgan. Onun vafatından so'ng fitneler bir ortlu kile başladılar, hem bugünkü günge kadar devam edeler. Bu hadis Sahih Müslim'de hem Sahih Bukhari'de rivayet kılıngan. Rabbimizning nimetlerine şükür etu, ol Allah Teala riza bulgan hem yaratgan ameller kılıdan, ol koşkanlarını ötevden, tıyganlardan tıyılıdan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iyeruden ibaret. Allah Teala barşalarımızga da doğru yoldan barırga, fitnelerden yirak bulurga nasip etseydi. Ve aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lekum ve lisairi cemaatil muslimin innehu huvel gafurur rahim el cevvedul kerim es-semi'ud du'a.